ekuli ombola lingwaje wacha wiki yes ya ekule mundu inewa ni kazembe sehemu sasili munduume ila wewa newendiwa mundu mukai nani chaogele akina kunyeewa na wendiwa mundu mukani tofauti munduume kucha kuyukana kunyeewa kucha kukana mudhulumuko ukethia wiwite munalo wiwite nduta yani munduume okiti withia pe undunda wewite nesa ndewa kunyeewa ila wewe kunyeewa ni sehemu yaku ya siri ta munduume hospitali wonekenda kitali na hospitali tikumaanisha we mutumanu na tikumaanisha ne umalukanza na tikumaanisha ne umalukanza to naitha wendie chone ukauma na kubebe mundu umaite muwau na ukakwatwa ni infection twase ni infection kana ukakwata ukomete unakomie na mundu muka na kethiwa ni muwau na leo kutabia na infection ti lazima kiketha kisonono kana kisibilis no itono either infection nundu infection also ya ndakame but mostly either infection ya osio yito utumia ngwenda mu correct bandu wethia weta ila mwamine utwana mukaleo kwata mwana aneze kuengisi okawo Justina katika mitwano makosa ni itesiana kumanekana siana ni uwadhimo kumakula kuingai kindu chambenga ini wokunenga isiana ngai wonenga na isiana na undu na ida munduume ukima uchapa ikalala but ndu isiana ndini waku au meamwe maimbe usia hivi tafadhali ndukalonje kibeti nundu wakiu munduume atona ida niwe wina thina kana mundu muka ena thina so kindu kilando no nenga neta advice ila wethia muyusia enda hospitali nikana musiwe fertility yenyu munduume aiwe kana fertile na mundu muka asiwe kana fertile muikambe kwetwia na kindu kingi utona kwithia no kathina kanini kingi ni kwitha munatumia family planning na mwatumia family planning for long ni mutbikamia fertile so kindu kila ni mutwika unfertile so kindu kila ndo na kwasia nati ila wona mutena kana ambayo hospitali muiwe either ni family planning we method yenyu etumie mwetha unfertile kana ni husband waku utembe usia hivi atona either chaba ikalala but atena mbe usia hivi so the best kana atona kwitha muka waku matumbe make mena thina kulekia ye tumbi ukethia ye na thina so it can be corrected in hospital so na pia kwi surrogate mothers no we kana na surrogate no the wa IFF kana ita wata ito IVF yes kisungwe cha thina so andu quiz methods mingi cia kusia no thi ukaumia sperms yaku na ikeki wa kibeti chaku maybe uikoma nacho maybe kiika isi nduka isi bicha bandu ndu ithukasia ndu isivika na yusi atisi athukua hospitali wainengane ba hospitali maisi ekio yethia ni mwakwata mwana kwa it's not a bad thing na tikwa sababu ngelie mundu kibeti kwithia tena mwana muikalunga nenu kwithwa na pia ketha tendo yenyu ya ndoa yithitwo ni kwithwa haimwe na miaka 5 mutakwata kana na hicho kitumi mwaboekie mutaisa na usuno tumanu na no satani kwa hiyo andu maeka isuni ndaimoni mumanwa ina satani na muisi okabo nunu muteusi okabo nengi mukakwata kana hata tio lazima mwikale mukunete sindu nesa nikana kana koke ila mundu mukawona kindu cha white isu yeta wa discharge itona kukanu after 1 minute period kana before period ama iwipida ya ovulation kwa usa ingi sindu isu sia white siuka ila ovulate ila ovulate ila wa minute period na wina ovulation nijuka nebinda you we very okay kwa andu moka aka mucus ukethia ready akakunwa mutini wasia mundu ula wina white discharge every time neo wa ilo hospitali akoneka nenda kitali na akaingi ni mailo tumia kindu kita wa garlic ukanusa garlic ni thamba cia nzia ya cho ya maumau ukethia ni yaumia kikochombe kana ekandika me maliche bau nundu rupela matesi ulicha mato licha nai garlic maybe but kila ndo na kwase kana kunywa kiwu cha garlic ukakima garlic ukanywa ni tetha cia kana kumia kikochu cha white but most
obviously when the discharge continues you're supposed to see a doctor. Pe ungiwa wetasia singila okukuna mukamuteni uona kuya na mukulia kamuya endelea tu ewa wo kuya kametha ama ewa wo inda manae wo ini kuya kwa utanu kana kuya kwa utanu nundu sex is fun na kindu ke muiya muibite moyo mutekwa alwa ibandu withia mundu ewite uchungu mutamu waiwe uchungu mutamu ukethia yani undu kunitwe kindu taelesia ti wo ti moyo pe undu gaiwatu ngibulio kwa ume suo kweli kuya kwa ran munole tofauti cha kuya kwa ran na kuya kwa wo kindu kingi oneka kuya kwa ran hata hii mwitwe sabe kindu kingi kya is your wife wet kana kitito kumisi kitandani yani muka waku atonaitha kita ukumisi kitandani nundu chambe ndumumeki ya wet wona muka waku ataitha wet kuya kama tetha wet manda vibration ni queen sindu utona kuwa chemist lubricator ya kulabricate mauta makulabricate sehemu yesu ya siri ya mundu muka nikana withienda kahia unotila yiseli tukitha i last option no ngaiwa tumbie ngai atutumbie twina lubrication lakini ukethia mundu muka ni dry nundu kwa andu mabika menopause ya hali kwa alama tuika dry ukethia ni dry muno so we encourage the people who are in menopause na ketha wambiye kwitha dry kana nduka umewe utiwe na kitau sex is supposed to be enjoyed not kuvumiliwa so ketha ni waile kuenjoy ndio ile uvumilia they maanisha ati kana waile obaka mundu mukosu wa collaboration ukamubaka tumauta twitha atwa chemistry twandike lubricator no ketha ni wa mu prepare nesa no abuli ongewe na thina wa okele vinda kwa maana muona muka aimwiki oivo fertile munduume osu ni fertile pe ngoida yako maana kilo ngoida yako mayo sini zikakukana so tuna kwasia hii kwa munduume osu ni fertile na the careful nundu you we maanisha kana wikitwendo twana nundu mandiko measa ila wakwatwa ni mwaki twawa kana utwane kundo na ku encourage mundu ume osu kilo tona kwika kitono kutethia na kika solve that problem just get married yes if you get enough kids with your wife tumia family planning kana ketha ni waile okoma na mundu mukana nukuiwe aje yolo tumia mubela na ume banza makaisi kwa CD ma tumia mayewa lao kana mayewa lao suli nesa yani mayewa anesa ndona kuya mundu ume ketha ndukuiwa nesa utakome muka waku niwe wailoko manake otena kodom na ketha tikibeti chaku ndo iloko manacho tena kodom nikwitho avanza akama tanga muno na mundu muka akakomwa nake kwacha nduma naka na nwako manake nundu ngai atumbie twathamba na kiuki thithoyu kindu chuki ikwata na ndwithio na kiu comment na mundu wana wago nduma na kuya kama ko maana ndo na monza 20 kwa meu yani makitwikithie soko so na kuni wathi kumyanza uithi kumyanza na mundu wa waiye waendie kilabu yako manao na mundu na ti kilabu kichoka wanaume omeo kanisa ni meo modelo so kindu kila ndona kwase ilo semba kuunza kana lala nundu iloko manaka tofauti umeke amabui maanisha nu lala nikanosie kulala tatwana but ketha no wende iye kulala tumia mubela mubela ni important muno ona uketha mundu ume ubingitwe metho lilikana kwi muthelo ngiwa itamasi ni mumisite sana agase ni kule okivania na mundu mwaile kalevinda yana ta muteo soma katiba kana ni uthoku kusoma katiba mwele mwailo soma katiba kila muthena kana ninyi ndanaelewa kule makivania maiko uyevania na mundu ndwailoko manake wailoko mana mundu mwamina kutwana ndwailoko mana mundu mwi katika relationship katika church when I'm talking as a pastor ilangu nena ta mundu akanisani ni asiati ikaluya yoba ya ile kadwa yetheu bikamutheno la mukatwana tumuyene twe anduni munewe certificate na munewe balua wa uthikwika no mwike undu mukwenda but mutatwanite muya iloko mania